U slučaju da dođe do problema sa unošenjem tačne lokacije, rješenja su sledeća. Ukoliko želite da unesete smeštaj na destinaciji koja se ne nalazi na Google mapi, kao što su, na primjer, lokacije Kopaonik ili Fruška gora, ono što možete uraditi da rešite ovaj problem jeste da unesete neki deo lokacije koji se nalazi na mapi. Njega ćete dakle pronaći tako što ćete, na primjer, ukucati najbližu opštinu koju će pronaći mapa i onda tu mapu smanjiti, dovesti pin do određenog dela i kliknuti na najbližu odrednicu na mapi, na primjer Brzeće. To ćemo ukucati i na mapi, vidjet ćemo dakle da ima. I tako ćemo dakle moći da sačuvamo informacije o lokaciji. Ukoliko ne nalazite baš ni ovaj neki deo vaše destinacije, možete ukucati konkretnu opštinu, na primjer u ovom slučaju Raška, a zatim nam na mail poslati tačnu adresu vaše smeštajne jedinice. U slučaju da pronalazite destinaciju, ali ne pronalazite ulicu vašeg smeštaja, tačnu ulicu, na primjer ona još uvek nije upisana na mapi, kao što je, na primjer, ulica Ćeliska, koje, kao što vidite, nema. Potrebno je dakle da upišete grad, odnosno deo grada, ukoliko grad ima svoj deo, na primjer kao što je u ovom slučaju Borča, a zatim da pokušate da PIN dovedete do lokacije, dakle što bliže tačnoj lokaciji, na primjer u ovom slučaju ovde negde, i da ga postavite blizu konkretne lokacije. Nakon toga takođe nam možete poslati mail i u ovom slučaju, a mi ćemo iz sistema upisati tačnu adresu vaše smeštajne jedinice.